ni iby'agaciro kuba wahisemo kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasuhuje, njye nitwa MC Derrick, nkambazaniye amwe mu makuru hari kugenda hagarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri aya makuru turaza kubabwira ko u Rwanda na Botswana byaganiriye ku bucuruzi bw'ishoramari. Turaza kubabwira ko kandi RIB yafunze barindwi barimo noteri wigenga bagurishije ubutaka babwiyitirira atari ubwabo. Turaza kubabwira ko kandi Didier Drogba yahawe inshingano muri Tanzania mu byerekeranye no guteza imbere ibikorwa bya siporo. Twaza gusoza aya makuru tutababwiye ko Amerika yavuye kwizima mu nzira ya Hormuz. Intambara y'amagambo hagati ya Papa Leo na Donald Trump yongeye yubuye nyuma y'igihe kinini bari bamaze batari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kimwe n'ibindi tutababwiye mu kanya ni ku buryo burambuye. Nitwa Byimane Eugene, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri rya Kivumu TSS, rikaba ari ishuri ry'itorero rya AEBR, Association des Églises Baptistes au Rwanda. Kugeza ubu rikaba rifite amashami 7 yose. Ayo mashami akaba arimo ubwubatsi, hakabamo ubwubatsi bw'imihanda, kaza kubamo ubucungamari, harimo ubuhinzi, harimo ubuvuzi bw'amatungo, hakabamo n'ikoranabuhanga, software development, hakabamo n'iciciro rusange c'amashuri yisumbuye. Tubaha ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye guterurira kuri iyi nkuru, aho u Rwanda na Botswana baganiriye ku bucuruzi n'ishoramari. Abahagarariye u Rwanda na Botswana bahuriye mu nama y'ishoramari higamije kurebera hamwe uko babyaza umusaruro amahirwe y'isoko rusange rya Afurika. Aba bahuriye mu ihuriro ry'ubucuruzi Rwanda Botswana Business Forum ryatangiye kuwa 5 kugera ku ya 6 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026, rikaba riri kubera i Gaborone muri Botswana. Impande zombi zikaba zaganiriye ku byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubukerarugendo, ishoramari ndetse n'ikoranabuhanga. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi yagaragaje ko u Rwanda rwiyemeje koroshya ubucuruzi bwo muri Afurika binyuze mu masezerano y'isoko rusange rya Afurika. Kwita izina ku nshuro ya 21 bizaba ku ya 4 Nzeri 2026. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 21 uzabera mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, uzahuza ibihumbi by'abaturage ndetse n'abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi muri pariki y'Ibirunga mu kwizihiza ivuka ry'abana b'ingagi. Mu muhango uheruka kuwa 5 Nzeri 2025, abana b'ingagi 40 bakomoka mu miryango 15 bahawe amazina, bituma umubare wazo zose umaze kwitwa amazina kuva mu 2005 ugera kuri 438 wose hamwe. Muri uwo muhango Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasabye abaturage b'akarere ka Musanze gukomeza kugira uruhare mu kurinda ingagi, agaragaza ko hari umutungo w'agaciro kanini igihugu gifite ugomba gusigasirwa n'Abanyarwanda bose. binyuze muri gahunda zitandukanye zirimo iyo gusaranganya inyungu zituruka mu bukerarugendo. Amafaranga ava muri uru rwego yakomeje kwiyongera agera kuri miliyoni 685 z'amadolari mu bihumbi 2025,
avuye kuri miliyoni 647 z'amadolari mu bihumbi 2024, bingana n'izamuka rya 6%. Umubare w'abasura u Rwanda nawo wazamutseho 9% ugera kuri miliyoni 1,49 z'amadolari, aho pariki y'Ibirunga ikomeje kuba imwe mu zikurura ba mukerarugendo benshi mu gihugu. Buri mwaka uyu muhango witabirwa n'abantu b'ibyamamare baturuka mu nzego zitandukanye zirimo imyidagaduro, siporo, ubumenyi n'ibijyanye no kubungabunga ibidukikije. Duhindure ingingo tuberekeze kuri iyi nkuru, aho RIB yafunze 7 barimo noteri wigenga bagurishije ubutaka babwiyitirira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze noteri wigenga ukorera mu karere ka Rubavu witwa Imanirakiza Isa Naftali n'abandi batandatu bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha inyandiko mpimbano. Abafashwe barimo kandi Nkundimana Tarisisi, Nsabimana Strato, Harinimana Jean Paul, Mukeshimana Marie Louise, Ndagijimana Daniel na Ndagijimana Jean. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko abafashwe bacuze umugambi wo kugurisha ubutaka, aho bari bigize abakomisiyoneri, abandi bigira ba nyir'ubutaka, umuvandimwe wa nyir'ubutaka, hiyongeraho na noteri wigenga wabafashije kwemeza ihererekanya ry'ubutaka. Bafashwe bamaze kugurisha ubutaka bufite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda buherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Umwe mu bakurikiranyweho ibi byaha witwa Nsabimana Strato muri Mutarama uyu mwaka yari yarekuwe by'agateganyo n'urukiko ngo akurikiranwe ari hanze ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho we n'akandi gatsiko bibaga amafaranga ku masitasiyo ya lisanse bakoresheje uburiganya bwo kuri momo. RIB yavuze ko dosiye yabo yohererejwe ubushinjacyaha. Mu bindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nuko abakozi batsinze akarere ka Rutsiro bagasubizwa mu kazi bahise basezera rugikubita. Abakozi babiri bamaze imyaka 3 baburana n'akarere ka Rutsiro bagasubizwa mu kazi nyuma y'uko urukiko rugaragaje ko bari baburanywe binyuranyije n'amategeko, basezeye rugikubita. Aba bakozi ni Mujawimana Anatari wari ushinzwe ibihingwa ngengabukungu, akabifatanya no kuyobora by'agateganyo ishami ry'ubuhinzi n'umutungo kamere, ndetse na Muhire Eliyezeri wari umushoferi w'akarere. Aba birukanywe bakekwaho kwiba inkunga y'imyenda yari igenewe gufasha abibasiwe n'ibiza byari byibasiye aka karere muri Gicurasi 2023, nyuma baza gutsinda akarere. Basubijwe mu kazi kuva tariki ya 1 Mata 2026, ariko basezeye bataramara n'ukwezi mu kazi. Amakuru dukesha igihe avuga ko aba bakozi banditse basezera akazi kubera impamvu zabo bwite, aho umwe muri bo yabonye akazi mu kindi kigo, undi we agasabwa gusezera kubera ko imyanya yabo yari yaramaze gushyirwa ku isoko ikajyamo abandi bakozi. Aya makuru akomeza avuga ko wasabwe kwandika asezera akazi yabisabwe n'akarere ka Rutsiro nyuma yo kubwirwa ko umwanya we wari warahawe undi mukozi. Mu ibaruwa ibagarura mu kazi igihe ifitiye kopi igaragaza ko akarere kabasubije mu kazi gashingiye ku mwanzuro w'urubanza wemejwe ko basubizwa mu kazi kandi bakishyurwa indishyi zikomoka kuri uko kwirukanwa kwabayeho.
bashingiye kandi ku mwanzuro w'inama ya komite nyobozi y'akarere ka Rutsiro kwa 24 Werurwe 2026 ku ngingo irebana n'imicungire y'abakozi, ari nabwo basabwe gusubira mu kazi tariki ya 1 Mata 2026. Ubuyobozi bw'akarere bwabamenyesheje ko indishyi zategetswe n'urukiko zirimo gushakishwa zikazashyirwa ku ngengo y'imari ya 2026-2027. Raporo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta y'ibikorwa bya 2024-2025 yagaragaje ko hakozwe isesengura ku manza 39 zijyanye n'umurimo zaciwe mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024 zagaragaye mu nzego za leta 22. Abakozi 45 nibo bajyanye leta mu nkiko, imanza 9 leta yarazitsinzwe, leta yatsinze imanza 30, leta yatanze indishyi za miliyoni 30,667,798. Tuvuye aho ngaho tunyarukire hanze y'u Rwanda, aho Didier Drogba yahawe inshingano muri Tanzania. Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yakiriye mu biro bye umukinnyi wamenyekanye cyane mu Bwongereza Didier Drogba, amuhaye inshingano zo kuba ambasaderi wa Tanzania mu mikino y'igikombe cy'Afurika cya 2027. Ibiganiro byabo bombi byabereye mu mujyi wa Dodoma kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Gicurasi 2026. Mu byo baganiriye, Perezida Samia yasabye Drogba wakiniye ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire kuzabera ambasaderi igihugu cya Tanzania mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika AFCON iteganyijwe mu mwaka wa 2027. Perezida Samia yavuze ko yifuza ko Minisiteri ya Siporo izakorana bya hafi na Drogba mu bijyanye no gusangira ubunararibonye mu miyoborere y'amakipe arera abana bato azwi nka Sport Academy. Didier Drogba yashimiye Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan kuri izo nshingano yamuhaye, agaragaza ko yiteguye gukorana n'ubuyobozi muri Tanzania. Uretse gukinira Chelsea akamamara n'iyo kipe igakomera, Drogba azwi cyane mu gihugu cye nk'umwe mu bagize uruhare mu guhuza impande zari zishyamiranye akoresheje umupira w'amaguru. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi nuko umusifuzi wakubise umugeri mu bugabo bw'umukinnyi wa Mukura yahagaritswe igihe cy'umwaka wose. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryahagaritse umusifuzi Nsengiyumva Jean Paul wakubise umugeri myugariro wa Mukura Mbonya Amahoro, akaba yahagaritswe amezi 12 kubera imyitwarire idahwitse. Uyu musifuzi wo ku ruhande yahagaritswe kandi imikino 5 kubera kutayobora umukino uko bigomba. Ni mu gihe Nshimiyimana Remy Victor wari umusifuzi wo hagati kuri uwo mukino wahuje Mukura na Rutsiro FC ku cyumweru, we yahagaritswe imikino 5 kubera kugaragaza umusaruro muke mu kuyobora uyu mukino. Iyi myanzuro yafashwe nyuma yaho komisiyo ishinzwe imisifurire yateranye kuwa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2026 igasuzuma imikino yo ku munsi wa 29 wa BK Pro League, by'umwihariko umukino wabereye i Huye wahuje Mukura na Rutsiro FC ku ya 3 z'ukwa 5 2026. Iyi komisiyo yavuze ko yagendeye ku itegeko rigenga imyitwarire y'abasifuzi mu Rwanda, raporo ya komiseri n'amashusho y'umukino. Komisiyo yagaye imiyoborere y'umukino yaranze Nshimiyimana Remy Victor wari umusifuzi wo hagati ahanishwa guhagarikwa imikino 5. Uyu musifuzi yahamwe n'amakosa yo gutanga penaliti 2 zitarizo ku ikipe ya Rutsiro ndetse ntiyabasha kuyobora umukino ngo ugende neza muri rusange nk'uko yabisabwaga.
tuvuye aho ngaho nuko Amerika yavuye kwizima mu nzira ya Hormuz. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko iki gihugu cyahagaritse by'igihe gito ibikorwa byo guherekeza amato mu rwego rwo kuyanyuza mu nzira ya Hormuz ku mbaraga. Ibi bikorwa bari babyise ibyo kwishyira ukizana mu nzira ya Hormuz nyuma y'uko Iran ifunze iyo nzira y'ingenzi mu bucuruzi mpuzamahanga. Amerika kandi yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bari bafatanyije na Israel mu kurasa Iran byarangiye ngo kuko byageze ku ntego zabyo. Trump yatangaje ibi mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Truth Social. Uyu mutegetsi yavuze ko bigendeye ku busabe bwa Pakistan n'ibindi bihugu, intsinzi itangaje ya gisirikare bakuye mu ntambara ya Iran, ukongeraho intambwe ishimishije bari kugeraho n'intumwa za Iran mu kugera ku masezerano ya nyuma, bemeranyije ko ibikorwa byo kohereza amato ngo anyure mu nzira ya Hormuz byahagaritswe by'igihe gito ngo harebe niba amasezerano azashyirwa mu bikorwa cyangwa atazasinywa. Perezida Trump yavuze ko ariko ibikorwa by'ingabo zabo byo gukumira amato hava cyangwa hajya ku byambu bya Iran byo bizahoraho. Ku rundi ruhande, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ari muri White House yavuze ko ibikorwa bihuriweho n'ingabo za Amerika na Israel byo kurasa kuri Iran byarangiye kuko ngo byageze ku ntego zabyo. Yasobanuye ko ubu Perezida Trump icyo ashaka ari amasezerano na Iran kandi Iran nayo ariyo ishaka. Tukivuga kuri iyi ntambara ya Israel na Iran, intambara y'amagambo hagati ya Papa Leo na Trump uyubuye. Mu gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio ateganya kujya i Vatican ku wa kane, Perezida Trump yavuze ko Papa Leo yakabaye avuga ibyiza byo kuba Iran yatunga intwaro za nucleaire. Trump yabivuze nyuma y'uko hari hashize iminsi atumvikana na Papa ku ntambara y'Amerika yagabye muri Iran. Trump yavuze ko Papa ari gushyira mu kaga abayoboke b'idini Gatolika. Ati, ndatekereza ko Papa ari gushyira mu byago abanyagatolika benshi n'abantu benshi muri rusange, ariko ndatekereza ko ubwo ari Papa yumva ko nta kibazo kuba Iran yatunga intwaro za nucleaire. Leta yanditse ko Papa atigeze avuga ko Iran ikwiye kugira intwaro za nucleaire, ahubwo yagaragaje ko adashyigikiye intambara yo muri Iran. Papa yasubije Trump ko we aba abwiriza inkuru nziza y'amahoro kandi abantu baba bafite uburenganzira bwo kunenga ibyo avuga. Ati, ubutumwa bw'idini ni ukwigisha inkuru nziza. Niba umuntu ashaka kunenga kubera ko gusa nigishije inkuru nziza, nkwiye kumvwa kubera agaciro k'ijambo ry'Imana. Papa Leo yahakanye ibyavuzwe na Trump ibyo kuba ashyigikiye ko Iran itunga intwaro za nucleaire. Bakunzi, mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Iri terana amagambo rya Papa Leo na Trump niryo ribagiye umusozo w'ibyavugwaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri uyu munsi tariki ya 6 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.